Emre. I'm saying for your sign Emma Obibia Akwaba Eba Ababo Jumedi so menim say baby ayaba bedre wasua ade bebre efa abrabon stages in life dear wo ye wo ho ene said e bewie na ene so we're bringing to you another episode erade adom ya sign ehie mu ebie mu meaning ede ohima benewa enyumre so tenase na ejiwadwa na yebewura mu na yedi enkomo na no yenkomo de no yedi ede fa ABRABO fra no wanini na waba bewura akoda mu yama me mayeti ase se akoda chese oyakwada nanso oba ne akoda ne nchese se ukoso na odene yakwa na odene rewura baabi a eni se owura yedi nkomo bedru baabi a yama me no binom eja wonum phones ede ma mofra esoma won soma bone ne nyina ade nsunso bone bre mofra ne enanso yetwa so na enyumre misrewo bomodin a se on all social media handles Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Snapchat Insure 104.5 FM obomodin na remo YouTube nso a Insure TV misrewo subscribe na me notification bell so na content ni to ma so when you be ahwe anyway yama me akrado Lady Reverend Ochei Bafo, a counselor, a motivational speaker, and a great product of Great Fire International Ministries. And you may mama what's on say yerem mama apom to say Adomboko edanya akose na me gusu hire nkaka and then so o blink style be so why e fedo ABRABO na mu na ye bo ekono mama and so yetwa so na no akwada o de ewura mu ma chese nimde a wo de dum yase no erade nkoso no wonhyiraw na wonye okese and so fayetu na ye monkomo Meda se oba akosia mejebre chia etiefo ne ahwefo papa bia ojebre etie Nhyira TV dwumadie na chese ono so sua de na aya de sua de no na yesua stages in life na ye ABRABO hu dwumadie mesre se ni pepia ya wom no so wada yefunu mapie na ogusu bo ABRABO ni bidie obrayo okun with life is war obrayo okun ti na yegusu bo bra sa ABRABO ni okun a Yesu kroja cross na hwe ho enu kire ye ndie wa ABRABO edu baabi ABRABO ayebo ne hia moa enu ti na abofra so a ye krakra na kosimpempen so a yebo so watiesi watiesi a wo kokra no nipa bi so ne mu obi betimi aso mu adu baabi ne wagya wasi wo ni nyina ka ABRABO enu ti ne no ye sha ye ka akwada wa ya akwada no let me say stages in life na nkasa no bebre na anje branchie na ya was stages no empempen so na mebobo so tiawa na afia de afi ho koda akosia hwe sa koda da yafunum wa ya fetus that is baby odika ye moja blood and obey your fetus moja toa ansa na nkwa hu mi bebe ni mama na be baby baby in the stomach na ya se o ya abofra no obobo ne ma frafrafri yafunu nim o de apie afei wadane ni pak su aya wo no wa ye 8 be sisa ya wo ne da ho ye ntu obofra di amese wo ye 8 wo ye 8 kire se won kasa na wodi su na ye na ade nyina kwada su a ye su ni nkire mu no obata bi wani su na kwada ni su no won ti ase se obesu no de me se twina no a ekom de no openofo so odu so wonu muso so komode no sa kwada na puse nani na wo ye puse nani kum ana se onu ankasa no ni mood nye nti twa sa wo cuddle no just cuddle such a child cuddle no ye bofu bi na kura no kwada mo ni tirimu ya ne de because tirimu de start your funum ye me ba ko sua bra what me do ma feel ye ka me kona ko apie sa sam na ye ka na ma ye ma no o mo nya jira bia po enti wo nya ma me se kasa kasa go baso now what be your baby now what to wa woni ni gusu di nkomo no nkita ho di positively na ya dream pempen so say wo be ye abofra obere abofra
obobo frafra ko no fe no obeya akwada te se de ya dru sui obeya akwada akwada obi asuma ne bi enye suma hunu na tem die sa stage no odi obi apebio te ka kira akwada no na odi also say na odi say usuba tantan no sa akwada ne ya de mpo na nya yetimi tia no banya tem die kwan so because as it train up the child the way he or she should go and when grows will not depart from it inti ne we free wonu ma ba akwada na sua de bo ti akwada ketwe na no ya if you feel charity begins at home inti yan hye so wo ba ya akwada no afei wo tiasi wo be ya abrantie so ya be ma abrantie na kire say wadu ne teenage no e de komrantie mu no abrantie wo bra na wonte wo bra na kwa bia so a wonte de wo ye bia na no an wo ye that is abrantie for you ababawa obaba ne ho sa time na fe ne trakezie o say so ya baba wa na ma no no akropopo na ni achi o bye o jeje atu hono de welcome mema hono de je niam akese hono oje nkrofo okunu tenase hono obeya o sai check sam no na chese o bye o me hu ne bobre o me hu ne su de me so me di bani o ma ba wi asi o bra na me bonu pempen so be madu me nisimi ni nti hono ne mpokua ne pop out o bye na chese mpokua ne bye Mpokua ne baiba mama nti o hwe me amete ya me baba na me moamoa me kwade fe we stage ne bawati right nti so o te mama nkomo no stage si na ye mame boboso no na yenimdie mu odu a etwa se wo yodasane bi a wo hunu na boawa ma abrabo a wo bono wo hunu mpempen so a wo wo mu wabedru abranti a wo bra no a wonte ababa wa wo babai intimi no the stage na you baiko and also social media platforms so obenya ABRABO Dwumadie no Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Snapchat ebacho Nhyira 104.5 FM sanso na bowuram wo YouTube Nhyira TV bye mama bye ogusura bye kwenti na ma bye abetena awaya baba wankasa oya baba no kire se bye wa okay. Nti wabai wa de sia nema. That is ababa wa for you. Wow. Afei no abeye akitesia. Teenage stage neni ababa wa no. Okay. Ti obaba ya branch obra na wonte. Mama pacho minchwa wano nanka u breaking it down kakra nanka o the figures numbers ye adwuma ma ye. Me de be now. Obeye abrantia ye brana wantie no eya na ye ages between 12 okay ye de ne sha kwada mo ye okay ye de ne ko sha abrantia because so no de ba na no say nkwada poten na ye wo no kamia ye say ye 7 to 10 11 years okay and so can you hwehwe mu no anka ye from 4 years to the age of 12 okay na kayen kwada stage no wow na babies na 2 downwards okay na babies na from 2 downwards because it's 0 months no mu na ka ya fan kwada na free babies ni free motofra okay ni akọ enkwada no na afi ye ko mabawa ne mrantie no which is the ages 13 to 20 years. Ababa because that time na omo menstruate that time na omo gene nyini that time na omo nkwamoa no okay sexual activeness in the year adwuma ehono no na ne ego sorry ehono no na obi anhwe ye no tia ne ba no antia ne kwampa so a kwada ne timi to ne nsa because the ambition mo no hu ne se onyini ne hu funwi ne bo tere wa breaking voice wanya ayi Adam's apple wanya kompana wanya ayi Adam's apple okay omo frɛ no minim ni chino ko omo mena say you know ai na omo voice ni mu bie okay enti mu bie no ne nyina nti ebasa wonim
Dear mama fufu ne say ateti na sa bre no akwada ne namu no sister ohia akrokro ohia kasa kire boko enti so ya ade bi na wo beka na wo maame no ofiti prekopa de aba ofiti prekopa yi wonsa obaso wonsa tinkwada bi wa teacher se bom komiti so aba ne odra branch obra na wonte that is the age 13 to 20 or 19 it depends about 20 years no kwa no nya matured think you see 19 now free 19 to 30 35 40 abrantie ababa wow enti ye kata ye ho se nkwada ne ntimi nkata omo nsie na afi obra na wontie na omo je omo ni so ba that's a free. One did you any subano? A free 20 one of the no dear, not a senkaye. Oh, katawo. A see. Why ya kitesia? Wow. And one you dish shakun. Into katawo who see Dini Pedriana ya sorry dino. A see. Wow. Who didn't Pedriano? I will quite be see, or be any bonnet one from Temco me your bonnet. Yare to corner from Kokram, then as a foreign in a bit woman in a toma. Obi ayas go no be in our dear. Obi yam go who yamu spiritual marriage. No one know why home. Into a casa brand say, Kata who see. Mama, miss away. Not just say, your brand won't see now by no. Kashi be, young is a beer will be in your bear 29, 30 years. And they cried a broso money at time. Now we'll go so ye near ma. Now we are baba no baba no go so ye. Sani pano. Ya na brabonu soon so no could be say man. Mamma, me das pa. Sa stage no. Obo ha won sua de. Wanya futu pabi. Ebi ana maame ni ho. Papa bi ni ho. Ebusuan kaye no bi mfa ne ho. Na sa abofra no so betena se. Adwene ne da ache no. Afekubenti onwene ho na sa mpempenso no utime wo baako na bi kwani na wanya somufo wanya kunu sabio abrabo na ebesoma wa ho na wo beye me hu yanka na so aka ekiri ho no otime ka se ye me pa mini eyewoa sata na wo babai sata ne ebrawo a wonte sata no ta kire se eniama ejirejina ho enti no hwi ni wa ya ka wutie na wankata wo ho ansie na akofa wo yone nso afi na na busu ebesi nkonwa fi na na nsam obekoso enti se stages no senke bitimi pa anka yen hye yakono so se juma na yesu ya bia na obai e wo so kosku didi yi o obo ha wo so siansa no juma eno ne de oba de amano a na wo nsam abom mesem Aba at a point me read your palm no just to tell say yensa way you know that is our destiny lies na ne mo no enya kwa obia will be ebi de atwa m ebi de y ebi at times sim ebi to say angels ne bebre long life line nyina wom obi na ne ya woninsam this is be ne ya woninsam ko to woninsam e ka wa brabo ho depending on your blood group na ye wono maami nyankopon wonim ye anya no na nyame be ya bibi fofo wo nipadua ne mo but I restore he's a restorer die ni hono otimi maneba na ye enemre mu ye wiase na nyame aye na wa ye yese no enu cheduane bi wo ho ani kwan se wudi a eni ye was stage where duane bi wodi a na ha nti so pese wunyini cha ye nyansa ti no se ko bi ne nimdie ne nyansa omu se awrade stage awo wo no nya ho ade tie ho afutu suade maturity will take you far nyansa ni dunum nyansa emi dunum stage saye kan akwada bi so but nam se wo wonim de ni nyansa niam a wo suenti sabio de nyame de nam me so bai pekeno bi nim nyansa ni dunum saka sa dunu fita mu ne ekosua nyansa kene mre wanyina ebedi mpintenkwa na so ntisa enu nti na da bia no
we learn from somebody. Okay. Yes, you are dear free. Baby bebre. Dear woman no kran kan wonu tum na tie bi kan. Okay. Man minim. E do sa stage ya ye ka ya bro mo muntia. Bibia wanim. Bibia obetimi aye. Ababa wo babai. Onu nanim. O menam di kan nya no. Na duabo na sa nyama ntine nne. Enne ye na amafo. Ye maba na ye ba bai no. Ye nteka sa duabo ko over argument wunu. Mena me di kan mena me nya mena me wo fe enko sehwe character no ewo mu esu no de papa na oba de ma no mane na di wo mu sane wusu tie bia se wo ye hwan ni padua na wo tie no nyankopon honhom wo mu bonsam honhom so wo mu nyame honhom wo mu bonsam honhom wo mu wababai wabaya ketesia mama de ye bekoye nim nanso nsam we hia pa medofo mama ka esese ye de ye adwuma yie eyese abrabo a ye bo no se wo bedi ye a ewrade de ama wo se wo se na eye wa wasem nanso wo stage kura wo mu a abo mo atinye tutu wanam wasiye me no kasa bi ana wo ababa ye stage ne mu yenya wo ne bibia bi eno na mama ka no wan hwe ya ebedru ba bi no na wo san wachi bi mu anyeye wo ko wani mu anu no mama e de be ye de ye betoa so ama yakoye nim na se de medical am watene ba bi ya ABRABO djumedi na da ho Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Snapchat Nhyira 104.5 YouTube the names already da Nhyira TV. Djumedi na ntwem share ma obi na afotuo no no e bi nso aso.